Yo, there's a boy. Wathie na nguo ingi kwi Man Simon wajambia tikinya ngucio ni ngugureire ni ngwiraga wikire oguo riu chwa ngima homoka riu ndiroria atiriri mundu we niwe urutite muiritu ucio gwikira oguo nguo itare na manioro riu gutiro ndu itakoretwo kirumanira nawe na nginya utuko wakoruga kesha maria wekire mothe. Thank you his grace, thank you. Ni joe ndukeire ati we hingo gathie ati kwe hingo gathie njage kumenya niwe wanjitire riu ukingira in my scrutiny. Yes. Ningoretwo ngikurumirira muno no ni herete ndungihera riu ri for a picture yaku ri ningoretwo ngiranga yundu iguru riayo kai woi ni ngubiruta ndarora haria wikaire ri na ndarora bakingira nguru na tari gwakwa no haria wikaire ri ngakirora ndo no wega gukirora urukurora ni choice kuona nene cha kurora ni choice tukire na maitho ndarora ri jona ngue kuma iguru nginya the ni ibungo na ni muthenya ni nda Ngai agitire ciana citu tundu kuya waketwe gukira ikoke. How no to get it guide todo me digamos isso Homo habilis, Homo sapien, Homo electus, Homo sapiri. Nida makire. Do yoru ine rugigwa Simon yakaya. Kigo kwa muthoni. Ugu ikiriti o thieku. Eyo ndithe bano mama ndio iyo arekiro uri kibugo kuma nginya kianda uri ongi nake ni maru aturitie ni mundu tene na record yake ni Tracy no ngukimutuiria. I'm still following you. Hiyo chai ya mwaka ndia turigi oro muhumbira waku we ukiri mundu mwega yakora ni uri nguo mithemba 5. Yes. Hari cio tuku icio ni kando cindiro kando undu ni gutuma nginya njuke gwakwa na ari Hesia Tuesday rira wamenya ni ndiroka mundu ndagiona handu angitiga ngingora moko ngingo tu na moko tondu kiri waria kire buibui heigi cia guthi kanitha riu kahana na the girl no the girl no aruguru mwesimwa the girl ni akorogwe na nguo cia kanitha ni waji kwa muhia riu agakorwo with the girl na hari ingi sina mahahura maingi muno kuhera cheki ya thukuru isere cia gutama ma receptions mafuto wa visiria wathie wau makero kwani ruvai kama wewe receptionist ni tugikoretwo tukiri na kia tunyitanire Man Simon na tono muthuri mukuru gukimwahura gogwe ti wega maina sai no ahuruke na ngoro yake no tonyo ni meriria moru niguo mumenyera mwaka uyu githira ni no no twaki we mwaga muthikiriria na mwirori wa Miaki na Membe TV gwiraga no mucie wigwe wi muciketwo murwa wa Kimani riu ni cai uria ugicanga mwiri andu muno muthenya wa muthe kiroko ni Bishop JJ agitariria muthoni wa Kirumba mwihumbira wake uria gitigaga aingi makimakite tuona auga muthoni wa Kirumba ni agikona nguo mithemba mingi ya gwithi kanitha o ta uria akiri mutugo no hari ingi matigikwa magikirwo mekiraga o kawaida andu makirekia mauni maingi muno kumana na ndumiriri na Bishop JJ tukona Jane Mwasa kawatiriri Mother Hen suffering in the hands of Bishop aithaka muno Pastor Mwangi official kawatiriri kama emeyothe egutiri mundu uri mutwe mwega agitheka hari uguo Dax kawatiriri Pastor JJ ungepost moja ya hizo speaks tuone sana hiyo ya net dress ya buttons imo ndio ndio makirekereje kumana na video himo ni makuni mariko comment hapo ndio tutakawa share.